بصراحة بطيبة قلبه مش موجود. بصراحة رح حبه بدون حدود. بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي. عمري حده مليان ورود. لا حبيبي منه مثله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tokoh agama dan pengurus Dayah Terpadu Insafuddin Kota Banda Aceh mendukung program Bapak Kapolda Aceh dalam memberantas premanisme, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Tamu doa Aceh nyoba aman, masyarakat bertentram. Bek dali preman di Bumo Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي